Jel ste znali da srpski penzioneri žive bolje od Nemaca i Norvežana? Nisam ni ja. Februara ove godine Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine Srbije, je sedela u jutarnjem programu i izgovorila sledeće. Od kada je Aleksandar Vučić na vlasti i Srpska napredna stranka, penzioneri u Srbiji sve bolje žive. Dakle, penzije su sve veće i u nominalnim i u realnim iznosima i u odnosu na kvalitet života ta penzija može da pokrije sve veći procenat troškova kvaliteta života. I sada na toj rang listi koja je izašla, vi vidite da je Srbija bolja od ostalih zemalja regiona, ali bolja i od Norveške, bolja i od Nemačke. Sad ćete svi da kažete, znamo, brate, ali je zato ovo nije video za vas, već da pokažete vašoj babi ili deti. Jer ću ja sada pogledam tačno ovo istraživanje na koje se Ana Brnabić poziva i šta ono zapravo znači, šta je ona zaboravila da pomene. Istraživanje na koje se Ana Brnabić poziva, bez da uopšte kaže ko je, nego na toj listi, dolazi od nemačke istraživačke organizacije Data Pulse Research. Sad, istraživanje meri jednu konkretnu i precizno definisanu stvar. Koliki procenat prosečnih godišnjih troškova penzionera može da pokrije prosečna državna penzija. To je to. To je sve. Ništa više. Da bi ovo bilo najlakše objasniti, ajde da zamislimo dva čoveka. Jedan živi u stanu od 120 kvadrata u centru Berlina, ide na skijanje 3 puta godišnje, jede po restoranima, putuje, zajebava se. Ovaj drugi živi skromno, plaća struju, kupuje hranu, lajkove i to je to. I sad ćemo da pitamo obojcu, koliki procenat vaših troškova pokriva vaša penzija? Ovaj će da kaže 67%, ovaj drugi će da kaže 100%. Sve što to znači da su njegovi troškovi niži, a penzija ih pokriva u potpunosti zato što on nema više odakle da troši sve i da želi više da troši. I sad, na toj listi koju Ana Brnabić toliko voli, Srbija se pojavljuje na minus 25%, što znači da prosečna srpska penzija pokriva 75% prosečnih godišnjih troškova srpskog penzionera. Nemačka je na minus 33%, Norveška na minus 37% i Luksemburg na minus 34%. I tu Ana Brnabić stane i kaže, eto, srpska penzija pokriva više troškova nego Nemačka. Ali šta nije rekla, zašto pokriva više troškova? To je onako veoma bitno. Pa pošto je Anu Brnabić mrzelo, ja ću da vam objasnim šta to znači. U istom istraživanju na koje se Ana Brnabić poziva da vam dokaže kako vaša penzija pokriva većinu vaših troškova, Data Pulse takođe sadrži tabelu nominalnih penzija, što znači u prevodu koliko para penzioneri primaju u evrima svake godine. Sad, u onoj tabeli odmah pored ove u kojoj Srbija kida, pojavljuje se šta? Luksemburg 3.413 evra godišnje, Danska 3.543 evra, Norveška 29.176, Nemačka 19.138 i Srbija 4.239 evra godišnje, što je samo dno evropske lestvice. Ajde da budemo još manje leni. Eurostat podaci govore šta? Prosečna bruto penzija u Srbiji 2023. godine iznosila je oko 350 evra mesečno. U Nemačkoj je to bilo skoro 1600 evra, u Norveškoj 2400 evra, a u Luksemburgu 2800 evra. To su sve oni ljudi od kojih srpski penzioneri žive bolje sa svojih 350. Kad kao Ana Brnabić uzmemo samo jedan podatak iz istraživanja i ignorišemo sve ostalo bez ikakvog konteksta, onda kao izgleda da Srbija stoji relativno bolje, jer srpski penzioneri žive bolje od norveških i nemačkih. To je kao da ja kažem sad da čovek koji manje zarađuje, ali troši manje, živi bolje od nekog ko zarađuje mnogo više i troši više. Što je u nekom matematičkom kontekstu negde kao možda moguće, u realnom životu apsolutno nije i to je prosto laž. Ajde da se vratimo na razlog zašto srpska penzija pokriva više troškova nego ove ostale. Ne zato što je penzija visoka, nego zato što su troškovi penzionera takođe niski. I sad pre nego što skočite na mene i kažete kako niski, si ti normalan, kao sve je skupo. Da, jeste, ali troškovi su niski zato što u proseku srpski penzioneri i nemaju šta da troše. Zato su troškovi niski. Zato što u Srbiji, kao i u svim ostalim zemljama sa niskim primanjima, skoro polovina pa i više svih troškova odlazi na dve stavke, hrana i stanovanje. Postoji tu neka rekreacija? Ne. Putovanje? Ne. Restorani? Bošto čuvaj luksuz. Većina to ne može da priušti. U Norveškoj zato, Nemačkoj
i Luksemburgu, penzioneri troše na iste osnovne stavke, ali i putuju i imaju zdravstvenu negu, rekreacija, kulturni sadržaj, bla, 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 tako dalje, tako dalje. I zbog toga su njihovi ukupni troškovi veći. I zbog toga im je penzija, koliko god bila nominalno veća, ne pokriva 100% tih troškova. Ali 100% tih troškova je daleko više stvari nego srpske dve. Najprostijim jezikom, razlika je u tome što srpski penzioner troši isključivo na preživljavanje, dok norveški penzioner troši na život. Ja imam malu penziju, 30.500 dinara, a to je opet dobrodošlo. Ispunja obećanje, bit će dobro, a Boga mi ko ne ispuni obećanje, znači to je batanje ljudima proširu oči. Sad, u istom ovom istraživanju, po ko zna po ovaj put, postoji još jedna stvar koju je Ana Brnabić opet zaboravila da vam pomene, a to je da Srbija ima najniže nominalne penzije u Evropi. To je opet slučajno zaboravila da pomene. Opet se zadržimo na DataPulse istraživanju. Mi uopšte ne moramo da izlazimo iz njega da bi ovo sve bila glupost, ali postoji još jedna stvar u istraživanju koja direktno demantuje Anu Brnabić. Istraživanje takođe analizira i rizik od siromaštva među penzionerima po zemljama. I ovde je slika potpuno drugačija od toga da Srbija bolja od Nemačke. Znači, istraživanje eksplicitno navodi rizik od siromaštva je niži u zemljama gde penzija pokriva troškove. Ali u Norveškoj, Nemačkoj, Luksemburgu rizik od siromaštva je nizak uprkos deficitu i zato što te države imaju robustne sekundarne sisteme. Privatne penzije, štednja iz radnog veka i socijalne sisteme, koje Srbija praktično nema. Zato što kad srpski penzioner potroši svoju penziju, drugi izvor koji stupa na scenu da pokrije još veće troškove praktično ne postoji. Oko 450.000 penzionera u Srbiji prima najnižu garantovanu penziju koja prema podacima iz 2024. godine iznosi oko 26.000 do 27.000 dinara mesečno. Granica siromaštva u Srbiji je 2024. bila 34.000 dinara. To znači da skoro pola miliona srpskih penzionera prima penziju ispod linije siromaštva. Za to vreme norveški penzioner prima 2.400 € mesečno, živi u sistemu koji mu garantuje socijalnu zaštitu i zdravstvenu negu, penzija mu ne pokriva 37% troškova jer su te troškove uračunati restorani, inostranstvo, putovanje, zajebancije i tako dalje. Srpski penzioner prima u proseku 350 € mesečno i penzija mu relativno pokriva troškove zato što su ti troškovi hrana i struja, pa čak i tad samo ta penzija nije dovoljna. Ali postoji glavni sloj ove priče koji je krucijalan za razumevanje zašto je ovo poređenje potpuno apsurdno, koje Ana Brnabić naravno opet prosto zaboravila da pomene. Ali to mi ovde volimo da radimo, neću da kažem to je glupost, nego ću da ti objasnim zašto je to glupost. A to je da Nemačka i Norveška ne funkcionišu na jednom stubu penzijskog sistema. Šta to znači? Da nemaju samo državnu penziju, već imaju 3 stuba, a to su u Nemačkoj državna penzija kao obavezni prvi stup, profesionalna penzija koju uplaćuje poslodavac tokom radnog veka i privatna štednja kao 3. stub. To znači da je državna penzija osnova, ali za veliku većinu nemačkih penzionera nije jedini prihod kada odu u penziju. Privatna štednja i profesionalna penzija su uobičajena dopuna koja možda bude jednaka ili veća čak i od državne penzije. Norveška je po tom pitanju još eksplicitnija. Svaki norveški poslodavac je zakonski obavezan da uplaćuje profesionalnu penziju za svakog zaposlenog od 2022. godine i u javnom i u privatnom sektoru. To znači nije opcija, nije nečija dobra volja ili bilo šta drugo, nego je to zakon. A naravno u državi poput Norveške zakon zapravo nešto znači, umjesto da se samo pravimo da ga imamo. I uz to postoji i privatna penzija kao 3. stub. Što znači da norveški penzioner koji prima 2.400 € mesečno od države, to je često samo prvi sloj, on ima još para i preko toga. U Srbiji postoji šta? 1 stup, penzija iz PIO fonda i to vam je to. Profesionalna penzija kao postoji negde možda, u realnosti ne postoji, a privatna penzijska štednja postoji, ali to toliko marginalno zastupljeno da uopšte nije vredno pominjanja. Tako da za ogromnu količinu srpskih penzionera šta vam dođe od države, to vam je. Ali zašto je Ana Brnabić odabrala samo taj jedan podatak onih od minusa koji pokrivaju vaše troškove? Zato što je državna penzija jedini
standardizovani, međunarodno merljiv podatak koji možda se meri kroz države. Što znači da za norveške penzionere i za nemačke penzionere istraživanje pokazuje samo jedan od 3 prihoda koje oni uglavnom imaju. Zapravo postoji još jedna dimenzija koju apsolutno niko ne pominje kada je reč o statistici, kad treba da se pokaže kako srpski penzioneri živi bolje od svih ostalih, a to je da se norveški penzioneri sele. Španija, Portugal, Mediteran su neke popularne lokacije, jer norveški penzioneri odlučuju da žive tamo gde je toplije, jeftinije, ali najbitnije, njihova norveška penzija ide sa njima, isplaćuje se u inostranstvo i to u jeftinijoj sredini nego njihove rodne Norveške. Norveška vlada eksplicitno garantuje isplatu penzije u inostranstvo u 150 i više zemalja. Sad, dragi moji penzioneri, zamislite to na trenutak. Norveški penzioner sa svojih 2400 evra mesečno minimum od države ide u Portugal, gde može lagano da živi kao kralj i ostane mu još para. Ili ode na Tajland, ili ode bilo gde može da živi za 1200 evra mesečno i živi bolje nego što to živi u Norveškoj, uz toplo more, niske cene bilo čega i to mu je super. Šta je poenta, šta hoću ovime da kažem? To je izbor koji pruža iznos penzije od 2400 evra. Sad, čak i da uzemo da srpski penzioner prima 480 evra proseka, znamo da je često i manje, on taj izbor prosto nema i nije u pitanju njegova dobra volja ili bilo šta. Portugal, na primjer, zahteva minimalnih 820 evra mesečno pasivnog prihoda samo za vizu, što znači da srpski penzioner sa srpskom penzijom ne ispunjava ni minimalne uslove, što znači, opet, razlika između srpskog i norveškog penzionera nije samo u tome koliki procenat troškova pokriva njegova penzija, već u tome što norveški penzioner može da se preseli tamo gde mu 2400 evra pruža odličan život, dok srpski penzioner sa svojih 350-480 evra ne može da napusti Srbiju sve i da hoće. On taj izbor prosto nema. I o čemu mi onda pričamo? Ali kao i uvek kada je država Srbija u pitanju, ništa od ovoga što sam ja sad rekao nije bilo neophodno da njih demantuje, zato što oni to standardno rade i sami. Nakon što je Ana Brnabić rekla da srpski penzioneri žive bolje od norveških i nemačkih i Luksemburga i šta god, Fond za penziono i invalidsko osiguranje je raspisao akciju gde deli 115.000 paketa solidarne pomoći siromašnim i ugroženim penzionerima. Ajde da ponovimo svi zajedno. Paketi solidarne pomoći za penzionere koji ne mogu sami da prežive samo od penzije. Jel treba ja da bacam neki bolji argument koji demantuje da žive bolje od Nemaca ili je to za mene uradio PIO fond iste ove države? Evo, zapitajte se sami, nema veze, čak i da ste u SNS-u. Zašto je potrebno da penziono i invalidsko osiguranje deli pakete pomoći penzionerima koji navodno žive bolje od norveških, nemačkih i ovih iz Luksemburga? Da li to ima ikakvog smisla? I to je to. Pokaže ovaj video babi i dedi, pa ako i dalje misli da sa svojih 350 evra živi bolje od Norvežanina koji prima 2400, minimum 2400 zapravo i više, ja šta da mu redim.